إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Qur'onni haqiqatan biz nozil qildik va cho'qim uni qo'g'daymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli o'rganguvchi o'qirman qarindoshlar. Biz bugun yana darsimizning oxirini davomlashtiramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Qarindoshlar, bugungi darsimiz yana shadda mashqlari. Biz o'tgan saatlik darslarimizda shadda, ya'ni tashdidni o'z ichiga olgan bir guruh mashqlarni ilib olgandik. Bugun hamda bugungi darsimizda ya'ni shu shaddini o'z ichiga olgan Qur'ondan ilingan kalimalar, ba'zi oyatlarni hijlab to'g'ri o'qishni mashq qilamiz inshaalloh. Qaranglar, mana ba pashlik keldi, keyindan ro tashdidlik keldi. Ro tashdidlik keldi. Ba'ni roga bir qatimiz, uningdagi ro yana zirlik keldi. Rani yana qayta o'qiymiz, roning zirni o'qiymiz, uningdagi keyin o'tamiz. Ba ro pish bur, ba ro pish bur, ro zirri burri, za zabar za, burriza, burriza. Ha صاد push hus, ha صاد push hus, صاد زر صي حصي, لم زبر لا حصله, صاد دال زبر صد, صاد دال زبر صد, دال زبر ده صد, قاف زبر قا صدق, صدق, عين دال زبر عد, عين دال زبر عد, دال زبر ده عد, دال زبر ده عدد, عدد, قاف دال زبر قد, قاف دال زبر قد, دال زبر ده قد, را زبر را قدر, قدر. Davasa keyingini balli bilan biz mashq qilamiz. Kaf zal zabar kaz, kaf zal zabar kaz, zal zabar za, kazza, ba zabar ba, kazzaba. Nun ayin zabar na, عين زبر ع, نع, ميم زبر ما, نعم, نعم. يا زبر يا, ظن بش ظن, يظن, نون بش نو, يظن, يظن. يا زبر يا, يا زبر يا, ح ضاد بش حد, يحض, ضاد بش ضو, يحض. جيم نون زبر جن, نون زبر نا, جنة. تا دو زرتين, جنة. Unda bo'lsa qarindoshlar, buni oxirini sizlar mushu ulgi bo'yicha oxirini o'zingizlar mashq qilib olasizlar. Biz arabcha o'qish uslubini mashq qilamiz. Unda bo'lsa birinchi hamda biz buni bilamiz. Ba damma, dammani bilamiz. Ba damma, buni bilamiz. Undan keyin yana biz o'tgan saatlik darsimizda mashq qilgan shadda keldi. Ra'ni ustida bir shadda va ba'ni roga bir qatimiz. Ba'ni roga qatimiz. Undan keyin
roninki shaddidan boshqa yana nima nima kasra roning tagida mana qarasam yana bir kasra va buni bir o'qiymiz ya'ni ro kasra ri undan keyinda yana mana za fatha za keldi eng oxirida uchini yig'inchoqlab bir deymiz shuning bilan bir kalima tutdi unda bo'lsa men bir hijlayman aldirmay yaxshi anglanglamsa ba damma ro shadda bur ba damma ro shadda bur ro kasra ri ro kasra ri burri za fatha za burriza 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 hamda mushada mushu kalimaniki o'tirishga mana ra qarsak mushada shaddi bor shundami shaddini qetib haqqini to'liq ado qilgandan keyin keyingi harfga o'tamiz yana bir qatim deyman azimda bo'lsa ba damma ro shadda bur ba damma ro shadda bur ba damma ro shadda bur ra kasrari ra kasrari burri burri za fatha za fatha za burriza 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 mush qilib bo'yicha ma'noda unda bo'lsa keyingi kalimaga o'tamiz o'shani men aldirmay yanalam boshidagidek bir hijlayman hamda ha buningda shadda bor shundami hani damma uning keyinda sod shaddili keldi yana tashdidli keldi hani sodga bir qatimiz ha damma sod shadda hus ha damma sod shadda hus ha damma sod shadda hus صاد كسرة صي صاد كسرة صي حصي حصي لام فتحة لا لام فتحة لا حصل 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 مش bo'yicha ma'noda hammasi mush bir qilib bo'yicha ma'noda unda bo'lsa hamda sal tezroq deymiz صاد فتحة دال شدة صد صاد فتحة دال شدة صد دال فتحة د صد قاف فتحة ق صدق صدق عين فتحة دال شدة عد عين فتحة دال شدة عد دال فتحة د عد دال فتحة د عدد عدد كاين ديكسا قاف فتحة دال شدة قد قاف فتحة دال شدة قد دال فتحة د قد را فتحة را قدر قدر كاين ديكسا كاف فتحة ذال شدة كذ ذال تلمس خرج نامة كذ كاف فتحة ذال شدة كذ ذال فتحة ذا كذ كذ با فتحة با كذب
كذب نون فتحة عين شدة نع نون فتحة عين شدة عين فتحة نع ميم فتحة نعم Ondan olsa hammasi mush bo'yicha mavzu. Ondan olsa men astidagi qo'rni tezroq bir qatam o'qiyman. Undan keyin bolalar bilan birlikda mashq qilamiz. Ya fathaya va dhamma nun shadda dhun yadhun nun dhamma nu yadhunnu ma yerda bir yangi bir nuqta bor, o'sha diqqat qilinglar. Yadhunnu ma yerda nunni bilan shaddlik keldi ma yerdamda. Nun shaddlik keldi. Nun shaddlik kelgan chaqda o'sha yerda g'unna deydigan bir narsa bor. Shuni chiqaramiz. Yadhunnu deb yutab qo'ysak xato bo'ldi. Yadhunnu g'unna. Mana shuni g'unna deymiz. Nun shaddlik kelgan chaqda g'unna chiqaramiz. Yadhunnu keyindikisi ya fathaya ha dhamma dad shadda hud yahud dad dhamma du يحض جيم فتحة نون شدة جن يعني نون شدة كده ما يدا جيم فتحة نون شدة واسقن دولته جيم فتحة نون شدة جن نون فتحة جنة تا كسرتين تن جنة غنى عشان نشقرمز ذا الفتحة را شد ذر را فتحة را ذر تا كسرتين تن ذرة قاف ضم واو شد قو واو فتحة و قوة تا كسرتين تن قوة كاف فتحة را شد كر كاف فتحة را شد كر را فتحة را كر تا ضمتين تن كرة سين ضم عين شد سع سين ضم عين شد سع عين كسرعي سعي را فتحة تسكون رت سعرت عين دقت قلنا سعرت Unda olsa biz bolalar bilan birlikda mashq qilamiz. Bolalar men o'qiyman, sizlar menga akishib o'qiysizlar. Aytib jalliq o'qiysizlar. Qanday? Qaf fatha dal shadda qad. قاف فتحة دال شدة قد Qaf fatha dal shadda qad. قاف فتحة دال شدة قد Dal fatha da دال فتحة دا qad da. قد دا Mim fatha taskun mat. ميم فتحة تسكن مد قدمت 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 yaxshi mashallah kaf fatha zal shadda kadh كاف فتحة دال شدة كذا
كذ تلمز قرالله كذ كذ ذال تلمز قرمز غو كذ ذال فتحة ذا دال فتحة ذا كذ كذ با فتحة تا سكون بت با فتحة سكون بت كذبت 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 سين ضمة جيم شدة سج سين ضمة جيم شدة سج جيم كسرة جي جيم كسرة جي سجي سجي را فتحة تا سكون رت را فتحة سكون رت سجرت سجرت فا ضمة جيم شدة فج فا ضمة جيم شدة فج جيم كسرة جي جيم كسرة جي فجي فجي را فتحة تا سكون رت را فتحة سكون رت فجرت فجرت سين ضمة يا شدة سي سين ضمة يا شدة سي يا كسرة ي يا كسرة ي سي سي را فتحة تا سكون رت را فتحة سكون رت سيرت 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 عين ضمة طا شدة عط عندما طا شدة عط طا كسرة طي طا كسرة طي عطي عطي لام فتحة تا سكون لت لا فتحة سكون لت عطلت 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 yaxshi unda bo'lsa balla bizga kishib qo'ysizlar nima men balladan birasini qo'pirma sizlar jalla o'qiysizlar qanday unda bo'lsa abdurahmon sen kaga ham tatib o'qiysan jalla o'qiysan qanday كاف ضمة واو شدة كو ha واو كسرة وي كوي yaxshi واو فتحة سكون رت ha كورت yaxshi ha كاف فتحة طا شدة تت تت hmm طا فتحة طا تت طا hmm لام كسرة لي تطلع ha عين ضمة عو ha تطلع yaxshi tattali'u تطلع yaxshi ha abdurahmon yaxshi تا ضمة تو ha حافظ دال شدة حد دال كسرة دي حد tuhaddi beshinchi tatbim deysiz حد ha تا ضمة تو ha تحدث tuhaddithu تحدث yaxshi yaxshi ha abdurahmon ضمنا ha سين فتحة يا شدة سي يا كسرة ي to'xta سي mana shu yerda ya bilan sinninki o'rin almashib ketdi mana yerda kitobda asli nuyas ya fatha sin shadda yas nuyas sin kasra si nuyassi ra dammaru nuyassiru unda bo'lsa bayan tartib yaxshi abdurahmon bo'ldi unda bo'lsa bilal o'qiydi ها ضمه ha ميم ضمة لام سكون مل yaxshi ha فتحة يا شدة بي يا كسرة ي yaxshi بي mashallah ha nun fatha حنا تا ha yaxshi ta dammatu bayyinatu بينة hamda ikkisini bir qatta ha هم البينة humul bayyinatu هم البينة yaxshi bilalni ayt yaxshi ha oyog'ini قاف فتحة يا شدة قي يا كسرة ي ha قي qayyi قي ها. ميم فتحة ha قيمة تا ضمتين قيمة qayyimatun قيمة yaxshi bilalni ayt yaxshi ha عين فتحة ha شين كسرة يا شدة شي يا فتحة يا ashiyya عشية ها. تا ضمتين عشية mashallah yaxshi bo'ldi alloh rozi bo'lsin ha unda bo'lsa abdulloh ميم ضمه ha ذال فتحة كاف سكون كاف شدة ذك ha كاف كسرة مذكر را ضمتين مذكر boshda birini desa ikkinchi bug'um degan chog'ingda beshiniki bilan birga ilib mangsan juma boshini tatib o'qira ha ميم ضمه ha ذال فتحة كاف شدة ذك
Endi ikkini bir deydi. Muzak. Ha. كاف كسرتي Endi beshinchi yana. ذكر Ha. را ضمتين Ha. يذكرون Yaxshi. Mush usulda deysiz. Boshda birinchi bo'g'im, ikkinchi bo'g'im, undan keyindan birinchi bo'g'im bilan ikkinchi bo'g'im bir deymiz. Shu bo'yicha yanglab oxirida so'zni oxiriga chiqishi shunday bo'lamiz. Ha. Ha. همزة فتحة همزة فتحة يا سكون يا سكون يا شدة همزة فتحة يا شدة أي همزة فتحة يا شدة أي ها يا فتحة ألف سكون يا أي يا نون فتحة أيانا yaxshi yaxshi ha yaxshi bo'ldi unda bo'lsa Abdullah alim yaxshi Alloh rozi bo'lsin ayt yaxshi bugungi yangi darsimiz mana shunda oxirlashdi keyingi darsimizni ko'rishaylik assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh